أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأيها المسلمون أحييكم بتحية أهل الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkatamo mara ɗimmo juulay ɓurnaɗo tagi e fongon muhammad sallllahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala wonɗo e laawol ɓeeɗo mi salmini on salminago l'islam salminago hakkunde yimɓe aljanna ka nder aljanna mi tori allah yo allah waɗu kisi e moɗon fi duniya wal akhira en toriki allah subhanahu wa ta'ala tawnuɗo en Suumayee ha ka hewti ɗo ha ñande nogaye ɗiɗi Suumayee yo allah subhanahu wa ta'ala hollu en timmor nden o jaɓana en o rinɗina en fo meɗen e natugol yiite jahannama ya rabbal alamin haray jogiiɓe andeji yo allah subhanahu wa ta'ala ittanɓe andeji ɗin ya rabbal alamin jogiiɓe newendeji ka ɗaɓɓereji maɓɓe ka ɓeygureji maɓɓe ka gurdaji maɓɓe yo allah duminanɓe marɓe sattendeji fo e sunoji e ɓernde e ɓalli en toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah on ittu musidɓe julɓe tedduɓe hanki en yewtuno piiji 11 ko naadoyta wonta sabu naada goɗɗo yiite jahannama ɗin piiji 11 on tigi naatoya yiite jahannama si maydi e majji e tuubaari kono o luttoytaka nder yiite jahannama hande en yewtay ɗo piiji 11 mo maydi e majji o tuubaari o naatoya nder yiite jahannama o lutta nder yiite jahannama yo allah on dandoe ɗiɗi yewtunoɗen hanki ko wata wonde sabu goɗɗo o naatoya nder yiite jahannama o lette ton e wino ara nunkun ko ƴaggalngol nene e baaba yawa golɓe angal teddingolɓe ɗiɗi on wi'uɗen ko taƴugol enɗan tati on ko ñamugol jawdi riba nayi on ko ñamugol jawdi alyatima jowi on ko seeditagol fenande jeego on ko waɗugol ko wi'ete kon ngeenaari jeeɗiɗi on ko wondugol e hoore fenande jeetati on ko ñaawugol hakkunde yimɓe ko alda e gandal a joganaki muɗum e faamu oño e muɗum sappa ɓunɗum ko janfagol laamateri ndin ɓe ardiɗa ɓen wiwnoɗen sappo e jeenayi on ko janfagol sappo on ko waɗugol mbaadingol ko ɗum woni waɗugol statiji ko rewete haray 11 on ko mawnintinare salagol jaɓugol goonga e yewitagol tageefo ngo ɗi piiji ɗo ɗi 11 mo maydi e ɗiɗo o tuubaari o naatoya nder yiite jahannama hawnaki ka o lettayo e ton ha tefore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yurmede allah o yaltoya hande ɗiɗi yewteten ɗo ɗi 11 mo maydi e majji o naatoya nder yiite jahannama karamo ko ɓen inni ko luttoyoyɗo ton yo allah on dandoya ara nunkun ko honɗum mo maydi e mum o luttoya nder yiite jahannama ko ashirku billah ko sirkalngol allah kala mayiɗo no wondi e sirku haray ko to woni werde makko koko wowleten sono be non waɗugol yahugol ndaaro piɓi talki bakanji nasi lekki arsikeji mi anda hay lekki kataji fof e muɗum hijabuji kala ko ƴettuɗa ɗum ɗon hara hina ko nelaɗo jonnunoma kon andu a waɗi shirku sa maydi e muɗum a tuubari andu haray ko to woni werde ma ɗiɗi on ko honɗum alkufru billahi ko yeddugol allah yedda malaikaɓe makko ɓen yedda defte tippiɗe ɗen yedda nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam yedda maaya immito wondema an a gomɗina se maayi en immintinoyte yedda ñawoji allah ɗen yedda kodduriyeji allah ɗin kala yedduɗo ɗiɗo kadi o maydi e muɗum o tuubari haray o woni kefeero tati on ko honɗum ko inkaru fardi shay'in min arkanil islam ko yeddugol farilla gooto mo allah farli e dow meɗen inna ɗum hina farilla goɗɗo o yedda o inna julde farlaka ma o idda horugol farlaka ma o inna ittugol zakka farlaka ma ɗum o inna riba harma ma o inna jeeno harma ma o inna wujjugol harma ma o inna finugol harma ma o inna ñoore harma kala harmuɗi ɗin o inna kanko o yedda ɗum
kala ko dagi kon fop o yedda ɗum. Oɗo kadi si o maydi e muɗum haray o tubari haray ko luttoyeyɗo. Si on tigi noon waɗi o tuubi ado Allah nangudemo hawnake bawɗe Allah subhanahu wa taala, Allah ko yafotoɗo o yafotomo, yo Allah e yaafoyo. Nayi on ko al istihza'u billahi wa bidini, ko jalkitugol Allah, jalkita diina makko kan, jalkitugol diina kan. Ɗo noon no hulɓini moƴƴa moƴƴa. Ayyey ɗo goɗɗo himo acciti waare ɓeyna ndaari ba'um, yi'a sonnajo hino waɗi coñci ina ndaari doloki aynay ninza, ɗum no daasoka leydi, ɗum ko angal pinal. A jalkiti diina Allah kan, hina ko waɗete, hina ko wowlete. Hayno woodi winnayɓe woɓɓe ndaari ba'um aynay ba'um ciikuli. Subhanallah, accitugol waare ɗum ko sunna. Sen wawi accitude ko sunna, sen accitari haray ko sunna, jalkitatake. Ma ɗum ono ɓe sono ɓe kamɓe ko assalamu aleykum, ma yiya goɗɗo no raɓɓinɗini coñci muɗum ayboɗamo, ndara inna pantalon. Raɓɓinɗingol coñci ɗum ko sunna jeyaɗum e sunnaji annabaɓe. Dasugol coñci ka leydi ɗum haray hino harmi, ko en watta hakkellum. Jalkitugol diina kan no luttinoya goɗɗo ka nder yiite jahannama. Jowi on ko sabbullahi wa dinihi wa rasuli. Jowa ɓunkun e ko luttinoyta goɗɗo so mayi o tubari ko yennugol Allah, yenna nelaɗo Allah on sallallahu alayhi wa sallam, yenna diina kan. Si goɗɗo waɗi ɗum ɗo haray o woni kefeero. Si Allah yiɗimo o tuuba o rutto ka diina ko adi Allah o nangudemo, ko adi o mayde. Si o waɗi ɗum non o tuubi ha o gayni, o laɓɓini kadi, o ninsi ko waɗno kon, o insinike ka Allah, Allah ko yaafotoɗo wonande on waɗɗo bakkat. Yennugol diina kan yaltinay goɗɗo e nder diina. Yennugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaltinay goɗɗo e nder diina. Hay yennugol karamokoɓe ɓen nelaɗo sallam sibabul muslim ko fusuqun wa qitaluhu kufr. Yennugol julɗo tun ɗum waɗay goɗɗo fasigi, waɗamo nafigi. Wona noon fere nilaɓe ɓen, wona noon fere Allah subhanahu wa taala taguɗo kammoli ɗin tagi leyɗele ɗen. Jeego on ko honɗum ko alhukmu bi gayri ma anzala Allah. Hara non wo ko ñaawirgol kadi hara wona ko Allah subhanahu wa ta'ala tippini kon. Ƴetta ñaawore goo ñaawira nden hara wona sharia Allah on. Ñaawira goɗɗum hara wona sharia nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Hara non ko mu'taqidan hara hiɗa fiɓi annahu aqrabu ila alhaq. Ko si tawi noon hara hiɗa fiɓi wondema pellet on sariya windaɗo wallina ɗon ko on ɗon ɓuri hawrodirde e sawaba on e di deftere Allah nden e sunna nelaɗon, haraya woni kefero. Ma ɗiɗi on inna wa aw aslaha lil khalqi, ma ɗum inna ko ɗum ɗo ɓuri e moƴƴande tagefo ngon e di ko Allah subhanahu wa ta'ala taguɗoɓe kon ñaaɓi e hoore maɓɓe, aw musawin li hukmillah, ma ɗum an kadi sariya mo waɗɗa on e sariya Allah on hino fota. Si tawi ɗiɗo tati ɗi timmi, haray on tigi woni kefero o yalti nder diina l'islam. Go'o, ñaawirgol harana ko Allah tippiri kon. Hino ñaawire hara hina ko Allah tippini kon, kono hara a fiɓa wondema nden ñaawore ɗon ko nden non ɓuri wondude e sawaba. Na ya fiɓo ɗum. Ɗiɗi on kadi hara innari ko nden ñaawore ɗon ɓuri moƴƴande tagefo ngon. Tati, hara kadi a fiɓari ka ɓerdema wondema nden ñaawore ɗon e ko Allah ñaawi kon fof ko goto. Wano nanirta woɓɓe no inna taƴugol jungo goɗɗo fihi mo wujji tigi tigi on ɗum ko violation des droits de l'homme no. Subhanallah, a wowli ko ɓuri e hulɓinade e kongoɗe. Ma inna a piigol goɗɗo fi o jeeni ɗum haray tigi tigi on hana, sifa wan waɗin piiji. Sa fiɓi ɗum ɗo ka ɓerdema andu a yaltini hoore ma ka nder diina l'islam. Sa maayi e muɗum a tubari andu haray ko to woni werdema, wal iyazu billah. Jeeɗiɗi on annifa ko naafiki yagal, fiɓugol naafiki yagal. Ko ɗum woni ngal naafiki yagal ɗo, hara ko kafirun bi qalbihi, hara ko muslimun bi zahirihi. Hara ka nder ɓerdema ko a kefeero geddo Allah, mais hara ɗa feññinani yimɓe ɓen wondema ko a julɗo. Ko ɗum Allah yewdi ka Qur'an, iza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. No fiɓi ton ko a kefeero, ko ɗum woni ka ɓernde ma, feññinana non julɓe ɓen wondema an ko a julɗo. Oɗo kay so maydi e muɗum haray ko to woni werde makko, yo Allahu en dando en.
jeetati on e piiji ɗin ko talabul fitnati bayna almuslimina wattafriq baynahum wa mahabbatu dhalik ko liɓugol fitna liɓa problémeji hakkunde julɓe ɓen ko ɓe hilnoɓe sela dina allah kan e yiɗugol sendidirgol hakkunde julɓe ɓen tawata kadi hara hiɗa yiɗi ɗum ɗo hiɗa weltori ɗum ɗo kala fitna mo adduɗa hakkunde julɓe ɓen ɗum ɗo woni sabu haa ɓe yiltiti woni haa ɓe seedi woni haa ɓe serti andu a waɗi hunde ɓurde mawnude sa maayi a tubari ko to woni tipporde on tigi nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki mi acci fitna on himo ɗaani ko huɗaɗo tu yata findinoya ɗum no ɓe huɗi kadi kala findinɗo fitna fitna on koko tertete allah inni wattaqu fitnatan rente ko wiyete fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ande dey si gere memminike si fitna ari na toñuɓe ɓen tum nel ɓe innay ka meɗen wonnema goɗɗo wata o memmin probléme ɗa wawi memmingol gere ko memmingol ngol wawɗa mais ko honno o lanniroyta ko honde tuma o lannata ɗum ɗon haray hande kadi a anda ko wiyete fitna wal fitnatu ashaddu min al qatl o wiyete kon fitna no hulɓini ka allah ɓuri ko wiyete kon wargo fi honɗum o nanay proverbe hiɓe inna wo ko mawɗo bonɗo mayata wona bide a sunna bonɗo si goɗɗo sinci goɗɗum ko boni o acci hakkunde julɓe ɓen hay kanko o maayi ɗum ɗon lutta e ɓaawo ɗon haray koye wattan hakkil moƴƴay ko wonɗen e sincude kon e fitnaji ɗin e konguɗi ɗi wonɗen e wowlude ɗin jeenayi on ko lamzul mu'minina wa aybuhun fi ibadatihim ko yuwugol julɓe ɓen e ndimankaku maɓɓe ngun e dewe maɓɓe ɗen an golle ma wo golle ma ko joɗagol to yuwa yimɓe ɓen kaariji wata ndaruno ɓornori ni ko iwdi ɓeeɗo kaariji wata ndaruno ɓornori ɗo ko ɓe dow toni kaariji wata o ndarumo ɗo anda on ko o jokki ma ɗum dewe makko ɗen on o juulay kono ko ni o wayri ko ni o wayri kala mo yiwɗa hiɗa ɓuri dewal kala mo yiɗa hiɗa ɓuri qur'an kala mo yiɗa hiɗa ɓuri sunna kala mo yiɗa hiɗa ɓuri tinnade fala tuzakku anfusakum wata goto mantu hoore mum huwa alamu biman ittaqa ko allah ɓuri en fof annude ko hombo e meɗen ɓuri hulgol allah inna akramakum indallah ko atqakum ɓurɗo on fof teddoyde ka allah yawmal qiyama ko on ɓurɗo on hulde allah subhanahu wa taala yo allah waɗu en e ɓen ɗon arabuɓen sahabaɓen arno landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeyni ko hombo ɓuri moƴƴude e teddude e yimɓe ɓen fop nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jaabi ɓe landiti langral ngal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jaabi ɓe landitingal gal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaabi on andi ha na hande fuɗɗi goɗɗo lando karamo ko ɓen fodde a jaabaki ko on tigi faala ko haray mo landitade maniére goo o yiltinira landal ngal ma o lando o karamo ko yoɗo on ɗon jaabomo si welari mo o ƴetta landal ngal o naɓa o jonne a goɗɗo goo kadi on jaabomo si welari mo ha tuma nde o heɓoyi goɗɗo jaabotoɗo ko yaadi kon e beleɗe makko ɗen ɓay ɗuuɗi ha nelaɗo sallallah alih w sallam on say ɓe maaki ene ko wonɗon lan e landade ko fi dambeji e fi iwdiji ko wonno fewdo jahiliya on say ɓeyni ko fi ɗum tigi min wonma e landade on say nelaɗo sallah sallam ɓe maaki si tawi ko fi ɗum non awa ko ɓuri moƴƴude e tagefo ngon fop haray ko yusufu alayhi salam fi hon ɗum annabi yusufu alayhi salam ko annabajo ben makko annabi yaquba woni annabajo soro makko annabi ishaqa woni annabajo mama soro makko annabi ibrahima woni annabajo ko annabajo ɓi annabajo ɓi annabajo ɓi annabajo ɓeyni wawa hay so tawi ko ɓuri teddugol kon haray ɗum hay hina min muhammad sallallahu alayhi wa sallam haray ko yusuf alayhi salam on say ɓe deƴƴi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki awa inna akramakum ko ɓuri dey teddugol e moɗon ko atqakum ko ɗum ɗo allah subhanahu wa taala yewti on ka nder deftere makko ko ɓurɗo kulol allah wo ko on ɓuri moƴƴude ka allah ko on ɓuri teddoygol ka allah ko ɓurata teddinoyde balance goɗɗo fop yawmal qiyama ko on ɓurɗo jogagol kulol allah e on ɓurɗo jogagol jikku moƴƴo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe mantirano ka dambe ɗen e iwdi ndin ko ɓe mantirano wa innaka la ala khuluqin azim mi wondi muhammad hiɗa e dow jikku moƴƴo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe landa hadisiji selluɗi ɓe inni ene yeetimen ko honɗum ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna e ko honɗum ɓurata naadoyde yimɓe ɓe yiite jahannama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ko taqwallahi azza wa jalla wa husnul khuluq ko kulol allah
e honɗum kadi e moƴƴugol jikku. Ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen foppu yiite jahannama yawmal qiyama ko alfamu wal farji, ko hunduko ɗengal ngal kañumma e awra on. Ko ɓurata teddinoyde balansi goɗɗo yawmal qiyama athqalu shay'in fi misani l abdi yawmal qiyama ko taqwallahi azza wa jalla wa husnul khulq. haray kay nela sallam e maaki aqrabukum minni majlisan yawmal qiyama ko ahsanukum akhlaqa. ɓuro yeyɗo ɓattade lan on ɓattodira amin min ɓurata ɓadodirde yawmal qiyama ko ɓurɗo wo e moɗon moƴƴugol jikko. yo Allah moƴƴin jikkuji meɗen ya rabbal alamin. haray sappo on kun ado sakkitorun kun ko al istikbaru, ko mawnintinagol, townintinagol mayda e muɗum. o wiyeteɗo iblisa, kala mo nano yiya lande mbola sheytane e iblisa, ko bakkatu goto petto waɗi ko mawnintinno kon. nde o innanoyo yaw o jooɗo o hiwro adama alayhi salam, baba meɗen adama o sali, ko ɗum ɗo pette waddimo e Allah. on yiyata bakkatu ɗiɗaɓo e nder qur'ana on fof e nder suratuji 114 on yiyata to bakkatu goo mo waɗi sina kunɗo. ko kunɗo woni ko waddimo e Allah. kala ƴettuɗo dolokke mawnintinare o wanide Allah subhanahu wa ta'ala ñorta e mo nde. nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala o inni o mawnintinare ko ɗum woni wanare makko nden. kala non ƴettuɗo nden non o inni o poɗodira e nden wanare ɗon e Allah, Allah ñorta e mo. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki hadis go la yadkhulul jannata, natata aljanna man kana fi qalbihi min mithqali dharra min kibra, ko fotata e gabbun zarra e mawnintinare sino e ɓernde bani adama o heɓoyta aljanna, o heɓoyta urgol aljanna. on say mapini sahabaɓe ɓe landi non ko honɗum wiyete mawnintinare. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ko batrul haqqi wa khamtun nas, ko salagol jaɓugol gonga e yawitagol yimɓe ɓen. goɗɗo fi hiɗon haɓi, goɗɗo fi o welatama o wowla gonga, hara ko ɗum woni gonga on, saloraɗa jaɓugol gonga on ɓay ko sengo makko woni ko iwri, a woni mawnintiniɗo. ɗiɗi on wa khamtun nasi, ko ɗum woni hara e yawitagol yimɓe ɓen. mo yiwɗa o ko an jogi ɓuri iwdi, ko an jogi ɓuri jogagol lasili, ko an ɓuri ɗum ɗo, ko an ɓuri ɗum ɗo, an a ɓuru fof hay goto kam ɓurama. 11 e sakpitoron kun aziyatullahi wa rasuli, ko hoynugol Allah e nelaɗo makko on. sifa ko yiyaton wonde hino desine e piiji, haray ɗum ɗo no tawa woni 11 kun ko wanoyta sabu goɗɗo so maydi e muɗum o tubari o luttoye nder yiide jahannama. yo Allahu on dandu en. haray musidɓe julɓe tedduɓe, toɓɓe 11 ɗe addinoɗe yewde ɗen hanki fillitiɗen ɗe ka fuɗɗode yewtere, haray ɗen ɗon on tigi natoya yiide jahannama kono o luttoyta. ɗeɗe sakkitiɗe yewtugol ɗo, ɗeɗo on tigi natoya yiide jahannama so maydi e majje o tubari o luttoye ka nder yiide jahannama. yo Allah on danda on fuu moɗon ya rabbal alamin. yo Allah dandu en e murtugol ma e murtirede. yo Allah tabintinni en e hoore laawol l'islam. allahumma hadina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين إنك على كل شيء قدير. وأخيرا مدرني لا يوتر أندن مسيب جلب تدوبة هيدون ولتنا هيدون سنة هيدون دعنا هيدون ترنا مؤيري أدنى لاكرا سبقون والدتادكم في جولر دمين مسجد عباد الرحمن اندر لاكين بريكسل بلجيك بتوركي الله يالله ودون جدي من دكيجي مودون نين joddi ɗe golle mum ko wonɗon wallitade kon fof ka mandake moɗon moƴƴo yawmal qiyama. ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata si wona on arduɗo ka Allah e ɓernde hisude e shirku. haray neɗɗo fi yo daɗu bone shirku, yo hebbi jangugol o du'a ɗo allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allah miɗo molima dey nde mi sirkanayma hara miɗo andi, miɗo molima kande mi sirkanayma hara mi anda. allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. wata holor hay e hunde si wona Allah, hay hunde wawama heɓude si wona iwrika Allah, goɗɗo wawanama hay e hunde si wona ko iwrika makko. si aduna on fof moɓoniri fiyo ɓe ɓeydane arsike ɓe wawama ɓeydande, si aduna on fof moɓoniri fiyo ɓe ɗuytane arsike ɓe wawama ɗuytande,
si aduna on fof moɓodiri fiyo ɓe ware balɗe ma lannari ɓe ronkay si aduna on fof moɓodiri fiyo ɓe ɓeydana yeru seconde goto minute goto ñallal gotal e balɗe ma ɓawɗe lannude ɓe ronkay rufi'atil aqlamu wa jaffati sofu karambi ɓantama ɗeri kuuɗe kadi yorino mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah tawnu en jango kadi e 19h30 heure de Paris si tawi jon jango jaɓi haray ɗum haray hino hawra 17h30 haray 19h30 ka meɗen inchallahu ko wonno ka ɓawo mboɗo ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en okka en fiira e feere e doole ha wawen timmingol sodugol o nokku ɗo wondude kadi e kala nokkeli nangaɗin ya rabbal alamin. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray en jango si tawi jon jango jaɓi si tawi ko axe muɗum kadi yo Allah taw hara o rinɗini en e natugol yiite jahannama. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.